Dragi gledalci podcasta Futbol više od igre, pozdrav od mene, za sve vas, pozdrav za moje kolege Čineta i Jocu. Ovo je nova emisija koja će ići svakog utorka ili srede na našem kanalu. Naime, svi znate da sem Futbola više od igre, koju radimo sva trojica, Joca, Čine i ja, Joca ima svoju emisiju četvrtkom Johanov Korner, gde on analizira rezultate svih klubova iz našeg regiona u Evrokupovima, znači od utorka, srede i četvrtka. Čine je krenuo sa analizom italijanske serije A. Evo, ja sam zamoljen od strane njih dvojice da obratim pažnju na Mozart Bet prvu ligu Srbije, Srpsku ligu Istok, Pomoravsku okružnu ligu i međuopštinske lige Sever i Jug, gde igraju naši klubovi, znači klubovi sa teritorija grada Jagodine i Pomoravskog okruga. Kada budu krenuli gradske lige pomoravskih gradova, analizirat ćemo i pričat ćemo o rezultatima i tih liga. Javljam se iz slačionica fudbalskog kluba Jedinstvo iz Duboke u Dubokoj, čiji sam ja predsjednik. Evo, iskoristio sam priliku da malo promenim ambijent, odakle se javljam. Nadam se da će to da vam se svidi. Ukoliko vam se ne svidi, komentarišite, javljajte se. Tako da, kažem vam, krećemo sa ovom mojom emisijom u sklopu podcasta Futbol više od igre, koja će nositi naziv za sada, da kažem, fudbalska ordinacija, odnosno fudbalska ordinacija doktora Dragana, to je mene. I opet ponavljam, tu ćemo pričati o rezultatima od Mozart Bet prve lige Srbije do trenutno poslednje lige po staklenom takmičenju koje se igra, to su međuopštinske lige Sever i Jug. Krećemo sa Mozart Bet Mozart Bet prvom ligom Srbije. Koristit ću portal Srbijasport.net, veliki pozdrav za sve njih koji fenomenalno rade svoj posao. Znači, Mozart Bet prva liga Srbije, prošlog vikenda igrali su utakmice trećeg kola. Postignuti su sledeći rezultati. U Šapcu mačva OFK Vršac 5-1, u Surdulici Radnik Smederevo 1924 0-0, u Čačku Borac 1926, Gradski fudbalski klub Dubočica 1-1, zatim fudbalski klub Grafičar, Gradski fudbalski klub Sloven iz Rume 2-0, Radnički Sremska Mitrovica Traja Kruševac 1-0, Voždovac Gradski fudbalski klub Sloboda 2-0, Zemun Mladost Gat 0-2 i Javor Matis Inđija Toyo Dailes 1-0 pobeda Javor Matis. Nakon 3 kola odigrana, evo sada ćemo da pogledamo, dragi gledalci, i tabelu prve lige Srbije, Mozart Bet prve lige Srbije. Na prva 2 mesta su se izdvojili Mačva i Grafičar sa po 9 bodova, zatim sledi Voždovac sa 7, onda nekoliko ekipa sa 5 bodova, to su Borac 1926, Mladost Gat, Radnički Sremska Mitrovica, Radnik i Javor Matis, znači oni po 5 bodova. Na 9. mesto je OFK Vršac sa 4, zatim imamo Zemun sa 2, Gradski fudbalski klub Dubočica sa 2, Smederevo sa 1, tu su još Inđija, Gradski fudbalski klub Sloven i Gradski fudbalski klub Sloboda iz Užica, takođe sa 1 bodom i za sada jedina ekipa bez jednog osvojenog boda posle 3 kola u Mozart Bet prvoj ligi Srbije je ekipa Trajala iz Kruševca. Znači, Trajal je loše krenuo u Mozart Bet prvoj ligi Srbije, nadamo se da će u narednim kolima to biti bolje. Sada ću da vam ispričam parove ovo četvrtog kola Mozart Bet prve lige Srbije koji su na programu narednog vikenda. U četvrtom kolu se sastaju OFK Vršac, u Vršcu dočekuje Inđiju, Mladost Gat u Pazovi dočekuje Javor Matis iz Ivanjice, Gradski fudbalski klub Sloboda na gradskom stadionu Radomir Antić u Užicu dočekuje Zemun, Trajal dočekuje u Kruševcu Voždovac, Gradski fudbalski klub Sloven dočekuje Radnički Sremske Mitrovice, Gradski fudbalski klub Dubočica dočekuje fudbalski klub Grafičar, Smederevo dočekuje Borac iz Čačka, znači duel nekadašnjih superligaša u Smederevu i u Šapcu jedan od 2 lidera mača dočekuje Radnik iz Surdulice. Znači, očekujemo dosta vatre u svakom od ovih utakmica, konkurencija je dobra, svih 16 ekipa su manje više podijeljenog kvaliteta, očekujemo uzbudljivu borbu do
samog kraja prvenstva, gde će se voditi velika borba za 2 mesta koje direktno vode u Superligu Srbije i za još 2 koje vode u baraž za Superligu Srbije. Isto tako očekuje žestoka borba za poslednja 4 mesta koja dovodi do ispadanja, odnosno odlaska u Srpske lige, znači u 3. ligu Srbije. Tako da kažem, vrlo zanimljiva Motorbet prva liga, pratite i Motorbet prvu ligu, to je drugi stepen takmičenja, tako da se očekuje dobar fudbal, ima dosta dobrih igrača, dosta dobrih ekipa i bit će neizvesno do samog kraja. Sledeća liga koju pratimo, to je Srpska liga grupa Istok, treći stepen takmičenja, proteklog vikenda je odigrano drugo kolo, znači Srpske lige Istok, tu su se sastali Dunav Prahovo, Trstenik 4-0, Jedinstvo Pavećin, Đerdap 2-1, Jedinstvo 1936 iz Kruševca, Radnički Pirot 0-0, OFK Brzi Brod Vlasovka 1-2, OFK Gradski fudbalski klub Jagodina u pomorskom komšinskom derbiju Morava iz Ćuprije 1-1, Timok u Zaječaru pobedio SSS Borac iz Paraćina 2-1, Radnički u Svilajncu u nedelju pre podne od 11 časova igrao sa OFK Stigilićem iz Niša i poražen na svom stadionu u Svilajncu sa 1-2. Utakmica između Dinama Juga iz Vranja i Budućnosti iz Popovca odložena igra se sutra sa početkom od 17 časova u Vranju, tako da nakon nekompletnog drugog kola tabela Srpske lige grupa Istok je sledeći. Na prvom mestu Timok iz Zaječara, jedina ekipa sa 6 bodova, znači 2 pobede, zatim ide dosta ekipa sa po 4 boda, tu su Morava Ćuprija, Dunav Prahovo, Jedinstvo Paraćin, Vlasina, oni će imati po 4 boda, zatim idu ekipe sa po 3 boda, Dinamo Jug, Vranje je utakmica manje, OFK Stigilić Niš, sa po 2 boda, Gradski fudbalski klub Jagodina, Radnički Pirot, Jedinstvo 1936 iz Kruševca, imaju znači po 2 boda, dok po 1 bod su skupili Radnički Svilajnca, SSS Borac, Đerdap, Trstenik, a bez bodova na poslednje 2 mesta su Budućnost iz Popovca koji ima utakmicu manje i OFK Brzi Brod, znači 0 bodova. Rano je još govoriti ko su favoriti za veći rang, ko su favoriti, odnosno outsideri za ispadanje u zonski stepen takmičenja. Ja sam kao lekar bio prisutan na utakmici Gradski fudbalski klub Jagodina, Morava Ćuprija koji je odigran u subotu. Tribine su bile solidno ispunjene, pravi komšijski derbi, tvrda, jaka utakmica, Jagodina pre utakmice favorit. Mišljena sam lično da su možda malo lagano ušli u utakmicu, očekivali su da su bolje ekipe od Morave i Ćuprije, gosti su se maksimalno potrudili, zapeli, kao da je to zadnja utakmica, Jagodina je pomela sa 81. minutu na vreme, međutim kada su svi očekivali da Jagodina kao iskusna ekipa privede utakmicu u kraju i zabeleže 3 nova boda, oni su finišu utakmice primili gol, igrač gostiju je golom izjednačio i tako je ostalo, znači u meni zasluženo, nerešeno 1-1. Ova utakmica vraća nadu ljubiteljima fudbala, da će se dobar fudbal igrati ponovo na stadionu kraj Belice, znači u samom srcu Jagodine. Sve pohvale za momke iz Ćuprije, kažem vam, još je rano, tek su 2 kola odigrana i to nekompletno drugo kolo, tako da je još rano prognozirati ko je ovdje favorit za prvo mesto i za prvu ligu sledeće sezone, a ko su outsideri da idu u zonski stepen takmičenja, ali kažem, kvalitetna liga, dobrih 16 ekipa, male su razlike između ekipa, tako da očekujem jednu ovako tvrdu borbu i pravo da vam kažem, ne vidim favorita bar za sad, koji se posebno izdvaja, to je naravno moje skromno mišljenje, bez nikakve ljutnje. Naravno, da mi opet niko ne zameri, ja kao lokal patriota voleo bih da Gradski fudbalski klub Jagodina igra u Motorbet prvu ligu Srbije. Ja sam bio deo tima koji je nekad, da tako kažem, žao mi je palio terenom širom Srbije, osvojio kup Srbije, tada nisam bio u ekipi, osvojili su kup Srbije Jagodina, igrali su Evropu, što da ne, daj Bože da se to vrati, ali naravno ovde sam kao neutralni posmatrač, to su samo moje lične želje, neka pobedi najbolji, neka najbolji uđe u Motorbet prvu ligu, a neka najslabije ekipe sledeće sezone ispadnu zonski stepen takmičenja. Znači, to je ta Srpska liga grupa Istok. Idemo dalje.
zona Zapad, tu su ekipe iz Pomoravskog i Rasinskog okruga, odigrano je prvo kolo, znači počelo je novo prvenstvo zone Zapad. U toj zoni Zapad odigrali znači prvo kolo, kao što rekoh, u Velikom Šiljegovcu Jastrebac Župa 1-0, u Varvarinu Temnić Mladost Jovac 1-2. U Brusu OFK Kopaonik 1931, OFK Lugomir Rakitovo 1-1. Rembas je u Savici pobedio Novajliju u Ligi Gradski futbolski klub Davane 3-0. U Resavskom derbiju, da tako kažem, Orlovi Jasenovo, Mladi Borac Erlove 5-4, znači spektakl u Jasenovu, puno golova, za jedan gol bolji domaćin pobedio je. I posljednja utakmica prvog kola uz Leginju Vinogradar Sloga Despotovo 2-1 pobeda domaćina. Znači u prvom kolu imamo 4 pobede domaćina, 1 pobeda gosta i 1 nerešen rezultat. Pa krenimo redom, Jastrebac iz Velikog Šiljegovca je Novajlija u Ligi, iznenadio je po meni bar favorizovanu Župu, Župa bolje nam igra ovaj stepen takmičenja, par puta igrao u Srpskoj ligi Istok, ovog puta domaćin je bio bolji, pobedio za taj jedan gol. U Varvarinu, jedan od favorita za prvo mesto po meni Temnić, neočekivano poražen, ali zasluženo od naših komšija, ekipe Mladosti iz Jovca, sa 1-2 i tu finišu utakmice, znači Mladost iz Jovca velika 3 boda nosi u Jovac, svaka čast gostima na pobedi. U Brusu, momci iz Rakitova, opet kaže naše komšije, veliki uspeh na uvek vrućem terenu u Brusu, bod kao kuća 1-1. Rembas je pokazao da je jedan od favorita u prvenstvu, predvođen fenomenalnim trenerom Nemanjom Bulatovićem, pobedio je Novajliju u Ligi, Gradski fudbalski klub Taban iz Jagodine sa 3-0, iskoristio sve svoje prednosti koje ima u ovoj utakmici, iskustvo, kvalitet, tako da je zaslužena pobeda Rembasa. Kao što rekao, Orlovi, Mladi Borac, po meni neočekivano gledali, ali eto, odbrana je bio slabi deo tima, napad je bolji, domaćin koji je mnogo ulažio iz godine u godinu u fudbal i u sastav svoje ekipe, pobedio braću Nikodijević, fenomenalne momke igrače i njihove drugare sa 5-4 za gol više. Znači, žao mi je što nisam pridao za svoje utakmice, to je bilo nemoguće, zato što smo u to vreme igrali moji iz Duboke. I uz Leginju Vinogradar Sloga iz Despotovca 2-1, uvek neogodno terenu uz Leginju, Sloga se borila, nije uspela, Vinogradar pobedio, prva 3 boda pred svojim publikom, tako da čestitke momcima iz Leginja. Što se tiče parova drugog kola, sledećeg vikenda, u Aleksandrovcu Župa dočekuje Slogu iz Despotovca, znači Sloga iz Despotovca ponovo teško gostovanje, ovog puta u Aleksandrovcu, Mladi Borac u Saglavu dočekuje Vinogradar iz Leginja, Gradski fudbalski klub Tabane pred svojim navijačima igra debitansku utakmicu u zoni Zapad, dolaze Orlovi iz Jasenova, OFK Lugomir iz Rakitova kući, prva utakmica dočekuje Rembas, bit će to dobra utakmica, dobar fudbal. Nemanja Bulatović, trener Rembasa protiv bivšeg kluba i sela odakle je. Mladost iz Jovca dočekuje OFK Kopaonik iz Brusa, nakon pobede u Varvarinu. Mladost je spremna da nastavi niz pobeda i da od početka bude vrhu tabele. I u poslednjoj utakmici ovog drugog kola zone Zapad, Jastrebac ponovo domaćin, Novajliju Ligi dočekuje Temnić koji će morati nakon kiksa kuće od protiv Mladosti da se izvlači na neugodnom terenu u Šiljegovcu gde Jastrebac igra kao domaćin. Tako da je ova zona Zapad isto biće zanimljiva, skraćena je ove godine na 12 ekipa, kao što znate, po nekom ključu 7 ekipa iz Pomoravskog, 5 iz Rasinskog okruga, tako da je kvalitet tu koncentrisan, bit će tu dosta dobrog fudbala nakon prvih 22 kola i da će se play-off za titulu i play-out za opstanak u ligi po 5 kola, tako da očekujemo jednu dobru, zanimljivu zonu Zapad, gde će, kažem, da se igra dobar fudbal i opet, kažem, ko bude najbolji da pobedi, tako da očekujemo jedan dobar fudbal i jednu dobru zonu Zapad. Idemo dalje, Pomoravska okružna liga, što je jedan moj prijatelj rekao, to je premijer liga pomoravskog fudbala i stvarno je ove sezone tako, igraju najbolje ekipe, znači atomski fudbal, tako da očekujemo isto tako dobru ligu, da ne dužim da pročitam rezultate prvog kola ovog vikenda, odnosno prošlog vikenda, već sad igrali su
U Grabovcu Sinđelić Rudar Plažane 1-0, u Majuru Partizan Levač 8-0, u Crkvenicu Vinogradar Borac 1250 Goštine 3-1, u Lovovcu Partizan Kolare 5-2, u Treštinici Šumadija Juhlo Glavinci 0-1, u Dragocvetu Dragocvet Napredak Zlatovo 0-1, u Bukovču Mladost Pušiljevo 1-1 i u Sremskom Rudniku Rudar Budućnost Miliva 1-3. Meč Kolonija Moravac 2015. je odložen za sutra zato što je Moravac, to možda nisam rekao na početku, novi član novi stari član Pomorske okružne lige zato što je ekipa jedinstva iz ekipa Donje Mutnice neposredno do početak prvenstva odustala od takmičenja. Umesto nje u ovu ligu se vratio Moravac koji je prošle sezone ispao, tako da Kolonija Moravac sutra od 18 časova, odnosno 17:30 na terenu u Koloniji. Šta reći za ovo prvo kolo? Gradovac, prošlogodišnji kandidat za upadanje u zonu zapad, dočekao Rudar iz Plažana, silno pojačano Plažane, odlična utakmica, teška pobeda domaćina, zaslužena. Partizan iz Majura isto jedan favorit za prvo mesto ove sezone okružne lige, igrao sa Levačkom Zverkovca, ekipa koja je nekada žalila Hvala srpsku ligu za zonu. Sad je zbog manjka, da kažem, finansija, do čega već dospelo u okružnu ligu opet sa nekom decom, bit će im teško da ostanu i u ovoj ligi, nadamo se da će momci iz Rekovca uspeti u tome. Partizan je pobedio među 8-0 Sremor Zlatborit, Crkvenac, Vinogradar, dobro pojačana ekipa, stvarno. Pobedili su tradicionalne mušterije, Borac iz Bošćina sa 3-1, koliko znam imaju sve pobede nad ovom ekipom od kada se Borac vratio u Pomorsku okružnu ligu. U Lovovcu povratnik u okružnu ligu, ekipa Partizana, po meni nije ovo komšijski, ovo je stvarno tako, Partizan zaslužuje da igra okružnu ligu i da bude stabilan član okružne ligi, jer po svojoj infrastrukturi, po kvalitetu igrača, ljudi koji vode ovaj klub zaslužuju da igra ovaj rang. Pobedili su u jednom jagodinskom derbiju ekipu Kolara sa 5-2, Šumadija iz Treškovica, Novajl u ovoj ligi, poražen na svom terenu od Ojsto Novajlije, od ekipe Juhova Glavinica koja je ispala iz ovog prošle sezone, znači ima 1. Dragocvet je u jednoj tvrdoj utakmici poražen od Napretka iz Drenovca 0-1. U Bukovču Novajlije u ligi Mladost igrala sa Pušiljevom koji je prošle sezone ispao iz zone zapad. Veliki pod za Bukovče jedna po meni je Pušiljevo kvalitetna ekipa, bar na papiru. I u Sremskom Rudniku Rudar Sremski Rudnik, Budućnost Miliva, jedan resarski derbi, pobjeda Budućnost iz Milive sa 1-3 u sred Sremskog Rudnika. Budućnost iz Miliva je jedna od ekipe koja je istakla kandidaturu po meni da sledeće sezone igra zonu, što da ne. Znači, puno dobrog fudbala, puno dobrih ekipe, bit će ovo stvarno premijer liga okruga našeg Pomorskog. Znači, svako kolo će imati po jedno 6-7 derbija, stvarno će biti zanimljivo prvenstvo i treba ispratiti Pomorsku okružnu ligu. U sledećem drugom kolu sastaju se u Plažanu Rudar Budućnost, u Kušiljevo Rudar Sremski Rudnik, u Drenovcu Napredak Mladost Bukovče, u Glavincima Juhor Dragocet, Kolare Šumadija Treštinica, u Krušaru Moravac 2015. Partizan Glogovac, opštinski znači derbi, u Bošćanu Borac 1950 Kolonija, u Renkovcu Levač Vinogradar i u Grabovcu Sinđelić ponovo domaćin, čak i Partizan iz Majura u derbiju kola po meni. Znači, dragi gledalci, obratite pažnju na Pomorsku okružnu ligu, odlična utakmica, odlične ekipe, očekujemo i dobro suđenje, kvalitetnu ligu i mnogo dobrih utakmica, puno golova, tako da, opet kažem, kao i za svaku ligu, neka najbolji pobedi i neka najbolji uđe u zonu zapada. Nakon Pomorske okružne lige idemo na međuopštinsku ligu grupa Sever. Ovdje isto došlo do perturbacije u sastavu lige pre početak prvenstva, pošto je ekipa Budućnosti iz Đurinica koja je ispala prošle sezone iz okružne lige odustala od takmičenja neposredno pre početak prvenstva, umesto nje Mladost izložena je zadržala međuopštinski status, da tako kažem, status člana MFL Sever, tako da je njihov meč između Mladosti izložena u Lici iz Bunara odložen će se sutra, znači u 17:30 na stadionu u Bložanu. U ostalim utakmicama prvog kola zabeleženi su sledeći rezultati. U Šuljkovcu u komšinskom derbiju Sloboda, Šantrovac 1-7, u Ursu Morava Ribara 1-2, u Trnavi Trnava Mladost Tadžić 2-2. U Duboko odnosno jedinstvo iz Duboke je zbog sređivanja na terenu Duboko igrao kao domaćin na stadionu Tabanu,
jedinstvo KFK Starište 7-2, u Bagradanu, odnosno u Voljaču, gde Osnovica ide kao domaćin, Osnovica Mladost Vočareva 2-5, u Dragovu Šumadinac Bobovo 6-0 i u Mirači Mladi Radnik 0-1. Znači, Šuljkovac, Šankovac je silno pojačao, prošle godine nije uspio baražu uđu u Pomorsku okružnu ligu, ove godine su rešili još više uzbiljne priču da se pojačaju, stvarno su se dobro pojačali, po meni su favoriti broj 1 da napadnu Pomorsku okružnu ligu i vidim ih kao kandidata broj 1 za to prvo mesto, ubedljiva pobeda protiv domaćina Komšija i Šuljkovca koji ove sezone ulaze u nešto izmenjenom timu, znači malo su oslabljeni nego ranijih godina, želimo jednoj drugoj ekipi puno uspeha. Što se tiče Ursula Morave, znači po meni iznenađenje Ursula se konsolidovalo, pojačalo, povećano ljudi koji vode taj klub, međutim neće na prvom koraku, Morave za Ibar je pokinula uzela sasvim bolja u Ursulu, 2-1 za Moravu. Trnava, povratnik u ligu, Novajlija, Mladost Nečić 2-2, Mladost 2 podvodila, Trnava se vraćala, uzela po meni zasluženo, znači nerešeno za to, Duboka, moj klub, koji ja vodim, ne bih da nešto komentarišem iz razumljivih razloga, pobedili smo Gradski fudbalski klub Strelište sa 7-2, to je podmlađena ekipa ove sezone, žele momci iz Strelišta puno uspeha da zadrže ovaj status u međuopštinskoj ligi, jer to dugogodišnjim radom i zaslužuje. U Osnovica debakl kuću u prvom kolu, mislim kuću u Voljaču, 2-5 od Končara, Mladost se stabilizovala, krenulo dobro. Eto Rajić, trener ekipe, dobro radi s momcima, tako da je zaslužila pobeda Končara koje mjesto prošle godine izmaklo plasman u okružnu ligu kroz Baraš. U Dragovu Šumadinac deklasirao Novajliju ligu ekipu Bobova 6-0. Dragovu izuzetno kvalitetna ekipa, prošle godine je igrala za pažnju ulogu, tako je krenuo sa ovom sezonom. I poslednje utakmica ovog kola, Mirači Mladi Radnik 0-1. Po rečima nekih ljudi koji su gledali za utakmicu, Mirača je dominirala celu utakmicu, Mladi Radnik se branio, uspješno branio, iako je bio slabljen na ovoj utakmici, u finišu utakmice su postigli gol i uzeli velika 3 boda kao kuća u sred Mirača, znači 3 boda idu u novo lančište. Znači, bit će i međuopštinska fudbalska liga kao prethodna liga koja se najavio izuzetno zanimljiva, znači očekuje se puno dobrih utakmica, dosta golova i da bude zanimljiva borba kako za vrh tabele, tako i za opstanak u ligi. U sledećem drugom kolu, sledećeg ligi na sastav Slupu, naravno Mladinac Mladi Radnik, u Bobovo Vinarača, u Končaru Mladost Šumadinac Dragovo, u Jagodini Gradski fudbalski klub Strelište Osnovica Bagradan, u Tečiću Mladost jedinstvo Duboka, u Ribaru Morava Trnava, u Šankovcu Šankovac Ursule i u Gložanu Mladost Gložane Sloboda Šuljkovac. Znači, puno dobrih rezultata, očekujem puno dobrih utakmica, nadam se korektno suđenje, dobro suđenje, ne bi trebalo drugačije da bude, ljudi iz sudijske organizacije radi svoj posao kako najbolje znaju, vi znate da je manje sudija u svim ligama, to je veliki problem, tako da će se ljudi potruditi da to bude kako treba. Posle međuopštinske lige grupa Sever, idemo na prvo kolo međuopštinske lige grupa Jug i ovde je došlo do izmene u sastavu ekipa zato što je Moravac Avanzo vratio se u Pomorsku okružnu ligu nakon ustajanja dodatne putnice i umesto njih u ovu ligu je ušao OFK Dragoševac, prošlogodišnji učesnik međuopštinske lige grupa Sever, koji je trebao da ispred Gradsku ligu Jagodine, ali je dobio priliku i prihvatio da igra međuopštinsku ligu grupa Jug. U prvom kolu međuopštinske lige grupa Jug zabeleženi su sledeći rezultati. Znači, Pomoravljevo Srikovac, Radnički Tekija 1-1, Dražmirovac Istok 60 plana 2-1, Mladinac Šaludovac, čini mi se samo da proverim, ja se izvinjavam, Blaga Janica 2-3, OFK Batinac Javor Sladajak 3-1, ISK Izvortu Parećina, Sinđelić Vojnik 1-0, Resavski Despoti Resava Bukovac, Resavski Despoti Vitance, Resava Bukovac 2-0. Ovde su dve utakmice prvog kola odložene, obe će se igrati tamo vikenda 28. avgusta. U Lomnici će igrati 15. avgust 1950. sa OFK Dragoševcom, a u Usilovcu čini mi se samo da sledeće će čekati jedinstvo iz Mijakovica. Jedinstvo iz Mijakovica je zamolilo se tako da se prvo kola odloži, njihova utakmica, jer su bili učesnici Seoskih olimpijskih igara, naravno Savez im izašao u susret i ta utakmica isto odložena. Znači, bit će tvrda borba, velika borba, isto dosta novih ekipa, tako da kažem, očekujem tu jednu zanimljivu borbu do poslednjeg kola, ko će biti prvi i ću reći dan ko će igrati baraža, ko će se boriti za opstanak i neispadanje u Gradske lige, vidjet ćemo to u poslednje kola.
U narednom drugom kolu se sastaju Radnički Tekija i Istvo Mijatovac, Resavski Despotovski Heroj, OFK Dragoševac Resava, Sinđelić 15. avgust 1950. Jaro ISK Izvor, Beljanica OFK Batinac, Isto 63 Vladinac i Poglavlja Osikovac Zažmirac. Važno je reći da od ove godine prvaci međuopštinskih liga Grupa Sever i Grupa Jug idu direktno u Pomorsku okružnu ligu, a u obe lige ekipe plasirane od 2. do 5. igraju baraž samo sa ekipama iz svoje lige. Znači od 2. do 5. mesta MFL Sever je u pitanju, drugi igra sa 5. treći sa 4. pobednici igraju međusobno i pobednik tog finala idu u okružnu ligu. A u međuopštinskoj ligi Grupa Jug, drugi iz te ligi igra sa 5. treći sa 4. pobednici igraju međusobno i pobednik tog finalnog duela idu u Pomorsku okružnu ligu. Eto, jedno 20 do 30 minuta sam oduzeo vremena, nadam se da vas nisam nešto mnogo zamorio. Znači, trudit ću se da svakog utorka ili srede, kažem vam, ispratimo sve rezultate od Mozart prve lige Srbije pa do gradskih liga kada budu one počele. Znači, svi dobro znate da Čine, Joca i ja radimo Mozart Super ligu, tako da je ta liga pokrivena, znači sva trojica radimo tu ligu. Kažem vam, za sad će se ova emisija zvati onako prevedeno Fudbalska koordinacija doktora Dragana ili Draganova fudbalska koordinacija bez ovog doktora diploma ne čini čoveka, što bi rekli naravno. Ja vas sve pozdravljam, budite uz pomorski fudbal, budite uz sve naše ekipe iz pomorskog regiona, odnosno okruga, kako od gradskih liga pa sve do Mozart prve lige Srbije. Navijajte za svoje klubove, za svoje sela, za svoje gradove, pratite ovaj fudbal, verujte, imate dosta dobrih stvari tu da vidite. Nekad je mnogo zanimljivije, iskreno da budete na nekom terenu, u nekom selu, da vidite sednike, da uživate u čistom vazduhu, neko da govorite u ekran, mali ili veći TV prijemnika i da gledate neku stranu ligu. Jeste to kvalitet, tamo jesu to pare, ali čisti vazduh i seoska idila nemaju, što se kaže, zamene. Dragi gledalci podcasta Fudbal više igre, ovo je bilo sve od mene za prvu ovu emisiju Draganova fudbalska ordinacija. Pozdrav iz prelepih slučajonica Fudbalskog kluba Jedinstvo iz Duboke, koji su ovako prelepe, naravno najveće zahvaljujući Skupštini grada Jagodine, gospodinu Draganu Markoviću Palmi, moram da ga spomenem. Nadamo se da će teren da bude saniran što pre, da ćemo se već od treće kola i utakmice protiv prijatelja iz Ribara vratiti se na svoj teren u Dubokoj, tako da, dragi gledalci, još jednom puno pozdrava u svoje lično ime i u ime Čineta i Joce koji čine dobiti tim ovog podcasta. Gledajte nas, budite uz nas i ja volim da se našalim, nemojte da lajkujte, nemojte da pratite. Naravno, zapratite i lajkujte da bi što bolje i više se gledali i da bi ova emisija bila popularna, jer sva trojica sa našim sportskim prijateljima koji nisu uz kameru, ali su tu pored nas i pomažu nam, bila što gledanija i da bi fudbal vratili na makar mali deo, pomogli da se fudbal vrati na stare staze slave, jer ipak je Srbija zemlja fudbala uz zemlju vaterpola, košarke, odbojke i drugih sportova. Znači, fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu, poziv za decu da se bave sportom, da beže sa ulice iz kafana, nije im tamo mesto. Ipak je sport nešto najlepše i ko ne ume da igra fudbal, da igra košarku, ovo neka bude, tu neka pomaže u klubu bilo kom honorarno, za pare, besplatno, jer tako se ljudi druže i to mnogo znači. Pozdrav za sve gledalce još jednog našeg podcasta od Srbije preko Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, do onih ljudi u Luganu, u Švajcarskoj i mnogim drugim mestima. Pozdrav, puno vas volim i pozdravljam, dragi.